Khethiwe Maseko ke monga Gugulami Poultty House, ileng kgwebo ya ho hodisa ditsuonyana ho tloha ha di le letsatsi ho fihlela di loketse ho rekiswa ha di le beke tse tsheletseng. O re kgale a lakatsa ho tsamaisa kgwebo ya mofuta ona. I didn't know that one day I can maybe run a successful business because I had this thing, if you wanna own a business, like you need a snake or something. So I was afraid of snakes, like. So I didn't know, like, actually you can study entrepreneurship. Kamera phethahala lengolo la matric. Maseko ha ka kgona ho ntshetsa dithuto tsa hae pele. Ya bo iphumana a sebetsa e le mothusi wa malapeng. Fela a ntse a tseba hore maikemisetso a hae ke ho bokella tjhelete hore a tla tsebe ho ntshetsa dithuto tsa hae pele. I will do laundry for people. I worked as a stay-in nanny. I stayed there, working there, doing laundry, cooking, everything in the house, and I would get paid. Kamera o bokella tjheletenyana o ile ingodisetsa dithuto tsa kgwebo. Mona ke mo a ileng a ithuta hore motho a ka kgona ho qala kgwebo ya hae e le nyane mme a nna tswela pele ka yona ho fihlela e hodile. I have learned entrepreneurship and what is entrepreneurship, the qualities of being an entrepreneur. So being an entrepreneur, it has motivated me to identify the gap that was in my community. I said, I'm going to come with a solution. I'm going to bring fresh chicken in my community. Jwalokaha dikgwebo tse ngata tse ileng tsa angwa hampe ke COVID-19, Maseko le yena o ile iphumana a lokela ho fana ka dikgoho tsa hae ka ha ana lokela ho hlokomela ngwana bo ya kulang. Ho thibelwa ha metsamao ya batho ka baka la sewa sa COVID-19 ho ne ho le boima ho yena ho tswa ile ho batlela dikgoho tsa hae dijo. I'm not mobile, I didn't have transport, and I had to ask people to take me to town to buy my chicken's feed, and most of the people said, no, I don't have a permit, but I did have a permit because I'm an essential worker, but the driver didn't have a permit, so it was a bit of a challenge for me. Le ka mora tsena tsohle, Maseko ha ka nyahama moko, o ile a kgutlela morao, mme a boela a tsosolotsa kgwebo ya hae ya dikgoho. Ke ka hoo ka jeno a kgonang ho kgothaletsa basadi ho ema ka maoto ho intlafatsa. Have goals. You can start with the little you have. You don't need too much money. You can start a business as little as 50 rand. SABC News, Johannesburg.